بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة متن يسمى متن القواعد الأربعة. نعم. Alustame siis Jumala nimel väikese raamatu õppimist, mille nimeks on 4 põhialust. قبل أن نبدأ بهذا المتن بالشرح نسأل أسئلة منها. Enne selle raamatu seletamise alustamist küsime mõningad küsimused. لماذا ندرس التوحيد؟ لأن هذا المتن في التوحيد. لماذا ندرس التوحيد؟ Miks me õpime tauhiidi, sest see raamat on samuti tauhiidi. تقدم معنا حق الله العبيد. Sellest rääkisime juba eelnevalt, sest see on Jumala õigus oma sulaste suhtes. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد. Jumal ei võta vastu ühtegi tegu ilma tauhiidita ehk Jumala ainsuseta. لا يدخل الجنة إلا موحد. Ainult need, kellel on Jumala ainsus, lähevad paradiisi. وغير هذا. السؤال الثاني: لماذا اخترنا دراسة هذا المتن؟ لأننا طلاب ورجعنا للعلماء، فالعلماء أرشدوا بدراسة التوحيد أولا الأصول الثلاثة ثم القواعد الأربع. Ja miks me võtsime just selle raamatu, see 4 põhireeglit, sest me oleme õpilased ja õpilastena me pöördume õpetlaste poole. Õpetlased on soovitanud alustada kõigepealt selle 3 põhialuse õppimist ja siis 4 põhireegli õppimist. نعم. أيضا هذا المتن يحتوي على 3 أقسام. Selles raamatus on samuti 3 osa. مقدمة. Eessõna. ولماذا ندرس التوحيد القسم الثاني. Teine osa, miks me õpime tauhiidi. والقواعد الأربع القسم الثالث. Ja 4 põhireeglit ehk siis 3. osa. نعم. سبب الدراسة أو سبب التأليف لهذا المتن. Ja mis on selle raamatu ilmutamise või selle, miks see raamat kirjutati? الرد على بعض الشبهة التي يأتي بها أهل الشرك في زماننا. Vastuseks teatud kahtlustele või valearusaamadele, mis mõningatel inimestel, kes omistavad jumalatele kaaslasi. فالأصل أننا لا نسمع للشبهة أبدا. Ja see põhireegel on, et me ei kuula selliseid kahtlusi tekitavaid asju. نعم. المسلم لا يستمع إلى الشبهات. Ja et moslem ei kuula selliseid kahtlusi, kõhklusi tekitavaid asju. نعم. إذن هذا المتن المبارك فيه الرد على بعض الشبهة التي يأتي بها للشرك. Ja selles raamatus ongi vastus mõningatele sellistele kõhklusi või kahtlusi tekitavatele asjadele, mis on viinud mõned inimesed širgini. فنحن لا نسمع للشبهة. Ja kuid me ei kuula neid kõhklusi, kahtlusi tekitavaid asju. وما يصنع بعض الناس في هذه الأيام هدانا الله إياهم من يعني المطالعة في مثلا في اليوتيوب أو في القنوات من السحر والكهانة والشبهات والشكوك والشركيات. هذا كله محرم، لا يجوز أن نطالع هذه المواقع. نعم. Ja seetõttu mis on tänapäeval ka levinud, et kaitsku Jumal meid ja teisi selle eest, et on, kus näiteks YouTube'is või mujal vaadatakse igasuguseid kõhklusi, kahtlust tekitavaid asju, astroloogiat ja nii edasi, kuid see ei ole vajalik. نعم. إذن اسم المتن القواعد الأربع. Siis selle raamatu nimi on 4 põhireeglit. ذكرنا لماذا ندرس التوحيد. Mainisime, miks me õpime tauhiidi. لماذا ندرس هذا المتن. Miks me õpime seda raamatut. محتوى المتن قلنا أقسام 3. Ja see raamat koosneb 3 osast. مقدمة. Eessõna. لماذا ندرس التوحيد. Miks õpime tauhiidi. القواعد الأربع. Ja 4 põhireeglit. والله أعلم.